Ngiqaleke. Angithokoze emzini wenkosi Boshenge. Ngibonge kuma viewers enu. Cha la besize la inkosini bakwaphinda ngene inkosini bakwabuthelezi. Singamashenge la ukuthenga ngokubonakala ukuthi inkosi bayethwese umsebenzi ocishe ufana nenkosi eyibuzile ngoba isise parliament nje. Kwacathi isizwe ngeke sisale sodwa. Ngalo ndlela yaphinda ke ngokuhloniphekile yathe siyibamba bukhosi umsebenzi omkhulu iqhubeke ngaphansi uthi beyisekela lakhe aqhubeke nomsebenzi wesizwe besizogcwalisa lokho ke nje omhla August sasikhona la awomnyango befikile bezothi umndeni ke ngamakhosi amahlanu kwaButhelezi okufanele emelele izindlu kusukela inkosi uNgqengelele kuze inkosi uMnyamana kuze inkosi uTshanbezo kuze inkosi uMatholo kuze inkosi uMangosuthu zonke izindlu zayimelele kanjalo eqaleni ngoAugust namhlanje sebelethe isitifiketi beyimeleke kanjalo sebelethe incwadi esiyisayine uNdunankulu njengokubhalwe phansi kumthetho sisekelo ukuthi leso sicelo sokuthi kutheswe umuntu ozobamba kufanele kube umnyango ukuhedwa uNdunankulu ofanele izincwadi iqinisekisa lokho umnyango ubulethe lo ncwadi ke esikumukele leso sicelo senkosini sesizwe ukuthi ibamba iqhubeke nomkhosi nomsebenzi okuba yibamba ezweni saButhelezi besithokozile ke sisonke ngoba sazi kakadeni ukuthi sizwe ke sisale eDengwane ngoba nakho inkosi seyibhizo umsebenzi wesizwe siyakuthokozela ke lokho siyibophezele ukuthi ibamba ubukhosi solesekela ngoba yeke siliphose emphandelo madubhubezi sithi aliphike nje kubusa abantu thina sihlehlile abakwabuthelezi njoba ngumnumzana waButhelezi eMadagadunusa endlini yenkosi inkosi uMathole kungifanele kuqala kube yimina engishela abanumzana ukuthi masisupport ibamba ngoba ngeke lenze lutho lilodwa ngaphandle koxhaso wonke abanumzana nezindlu zenkosi ngobubanzi sukela lensukazi kanoma yini emzini wenkosi Ngqengelele kuze kushumayeleni emzini wenkosi uMnyamana kuze insuka kuze emzini wenkosi uTshanbezwe okufanele njalo yonke lo mizile ngoba ngamahlala inkosi yona ofanele ixhase kakhulu ensabe khuluma kuze eMadagadunusa kuze eMantungweni ezansi le kuzoze emzini womnumzana umbozisa ukudubeka nakho konke nazo zonke izindle nguzidunge kaNgqengelele yijindi kaNgqengelele zonke izindlu beyiphelele sasho ngegama elilodwa uthi sizokubusisa lokho kwenzeka namhlanje aqhubeke ibamba bukhosi iphatha umsebenzi wesizwe siyibaphezete solinikela ukuthi sisupport ngayo yonke into siyathokoza so mhlawumbe kasiphethe ngokuthi shenge inkosi yakhuluma ngodaba lokuhlukunyezwa kweingane nabantu besifazane cishe lokho ezweni saButhelezi kuyinto nakhona ukuthuka yenzeka lokho mhlawumbe ngathi mfo ngiyathokoza sokuvamisile vese inkosi la isuke sibuthene khona iyasikhuthaza ngavela ukuthi uthi ukuhlunyezwa kweingane lokhu ucela kwaButhelezi kube into engenzeki esihlukanisayo nafanele sikhuthalele thina umsebenzi yesizwe sikhuthalele ukulima ukuze sazi ukuthi mawunezandla ukukhona umhlaba akekho umuntu ongalamba kwaButhelezi ngiyathokoza